Mu nkuru yacu reka tuyitangirira ubwo byari ku tariki 15 Ukuboza umwaka wa 2018 hagati mu ishyamba rya Nyungwe mu muhanda habaye igitero simusiga cyasize u Rwanda mu gahinda gakomeye. Abantu bari mu modoka zitwaye abagenzi mu muhanda Kigali Rusizi ntibari bazi ko urugendo rwabo rusanzwe ruri buze guhinduka umunsi w'akaga. Abarwanyi ba FLN National Liberation Front umutwe witwaje intwari wari ishami rya gisirikare rya MRCD batambitse igiti kinini hagati mu muhanda rwagati kugira ngo bahagarike imodoka, maze abitwaje intwaro bapfunuka mu ishyamba batangira kohereza amasasu ku modoka n'abagenzi bari bayirimo. Icyo gitero cyabereye mu murenge wa Kitabi mu karere ka Nyamagabe, ndetse imodoka zitwara abagenzi nibura 3 zarashweho kandi zirashya zirakongoka. Muri uru rugendo ndagenda nyura ku burinzi bw'ingabo z'u Rwanda ahatwikiwe imodoka zitwara abagenzi mu mpera z'icyumweru. Uyu munsi ibimenyetso biracyahagaragara. Mu byo twahasanze harimo uduce duto tw'imodoka zigaragaza ibirango by'izitwara abagenzi zizwi nka kwasiteri. Abantu barishwe, abandi barakomereka bikomeye, ndetse na bamwe mu basivile bajyanwa ku ngufu n'abagabye igitero. Bakaba bashima uburyo barimo kwitabwaho. Batwitayeho usasa ubwo barimo barukuramo. Turabashima cyane leta ibyo ikoze, garagaje ko bita ku baturage cyane. Ariko icyo bageze ba nabi batari bazi nuko bari bagiye guhura n'igisirikare cy'u Rwanda. Nyuma inkotanyi z'u Rwanda RDF yaje yirukije gutabara, maze itangira kubotsa urufaya rw'amasasu mu ishyamba rya Nyungwe aho barwanye bari bahungiye. RDF yatangaje ko yishe 3 mu bagabye igitero, abandi bahungira hakurya y'umupaka mu Burundi. Icyo gikorwa cyerekanye ko Nyungwe atari gusa ishyamba rinini riri ku mupaka, ahubwo n'ahantu hashobora gukoreshwa hinjirwamo n'abageze ba nabi, hasaba ubwirinzi budasanzwe kubera amateka y'ibitero byitwaje intwaro byigeze kuhakorerwa. Ahubwo se n'ubuhe bwirinzi budasanzwe igisirikare cy'u Rwanda cyakize muri iri shyamba? Ni izihe ngamba zashyizweho kugira ngo imitwe itandukanye yitwaje intwaro, harimo n'imitwe nka FDLR ihora yigamba gutera u Rwanda, itazagerageza isunuza ibirenge byayishaka kwinjira cyangwa se gutera u Rwanda? Hano munyemerere tugaruke ku bintu 8 bidasanzwe biranga ubwirinzi bwa Nyungwe n'ingamba za mbere zo gukumira iterabwoba mbere yuko rigera ku butaka bw'u Rwanda. Naho ngiye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze, nitwa Imfura Chris. Stay tuned. Impamvu ya mbere ituma u Rwanda rukomeza ubwirinzi bwarwo mu ishyamba rya Nyungwe nuko Nyungwe atari ry'ibyiza gusa, ahubwo n'umuryango n'irembo ry'u Rwanda kuko ikora ku bihugu bibiri by'ibituranyi border security, ari by'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu ntego z'inshingano z'igisirikare cy'u Rwanda RDF nuko iri shyamba ririndwa bihambaye kuko ryigeze gushaka gukoreshwa n'imitwe yitwaje ibirwanisho nk'ibirindiro n'inzira yo guhungabanya umutekano w'igihugu. Kuko muri 2018 umutwe witwaje intwaro wa FLN wateye u Rwanda unyuze muri iri shyamba, wisasira abasivile b'inzirakarengane benshi, abandi babasigira ubumuga bukomeye bw'ubuzima bwabo bwose n'ihungabana rikomeye. Ibi byatumye leta y'u Rwanda ihita ikaze ingamba, ihazengurutsa abasirikare bakomeye kandi bafite ubushobozi buhanitse. Kugeza ubu n'ubwo inyeshyamba za FLN zihora zigamba zirota kuzatera u Rwanda nanone, u Rwanda rwo rugakomeza ingamba zarwo zikomeye z'ubwirinzi. Uyu munsi iyo uri kugenda mu muhanda hagati uca mu ishyamba rya Nyungwe ntushobora kurenga metero 5 utarahura n'umusirikare w'u Rwanda cyangwa ibikoresho bigezweho birinda uyu muhanda n'iri shyamba. Ibi bikaba byarasunikiye cyane u Rwanda kongera n'ubundi bwirinzi budasanzwe bw'ikoranabuhanga n'ingabo zicunze umutekano kugira ngo bakumire sekibi n'umwanzi wari we wese aho yaturuka hose mu mfuruka z'igihugu zihuriye muri iri shyamba rya Nyungwe. Bityo abasurira iri shyamba n'abatura Rwanda bose bagakomeza kugenda batekanye batikandagira. Impamvu ya kabiri ituma bakomeza kurinda iri shyamba ni umutwe w'abajenosideri. Hano bakoresha ikoranabuhanga ry'ubwirinzi rya high tech surveillance. Mu kurinda iri shyamba RDF ikoresha ikoranabuhanga rigezweho rya thermal cameras n'ubundi bwirinzi bushobora kureba mu mwijima w'ijoro cyangwa se mu ishyamba ry'inzitane. Iri koranabuhanga rya high tech surveillance ribona umwanzi cyangwa se uwari we wese wakwinjiza ibirenge muri iri shyamba rya Nyungwe, yaba ku manywa cyangwa se nijoro. Ahita abonwa neza cyane ku buryo ajya kwinjira inzego z'umutekano zamutahuye, bityo ntashobore kwinjira bimworoheye. Uretse izi kamera, ubwirinzi buri imbere muri iri shyamba hagati bwongera izindi imbaraga z'ikoranabuhanga nka drones zigenda mu kirere zigenzura ishyamba ryose n'ibindi bikoresho bya gisirikare bifasha mu kurinda wakongera guteza umutekano muke. Ibi bikorana n'itumanaho rya gisirikare rya rutura ndetse n'ingabo zihambaye za mbere zambariye urugamba ziba ziri mu birindiro mu bice byose by'iri shyamba, zize kurwanya iterabwoba n'inyeshyamba zahaza amagara, ziteguye gutabara mu masegonda make cyane mu gihe cyose ikoranabuhanga ryerekanye ikimenyetso cy'umwanzi. Ku rundi ruhande, u Rwanda rugaragaza ko rudashobora gukuraho cyangwa kugabanya ubwirinzi bwarwo mu gukaza umutekano by'umwihariko muri iri shyamba. Mu gihe cyose umutwe wa FDLR wasize ukoze amarorerwa ya jenoside mu Rwanda muri 1994 ukayimurira mu gihugu cy'abaturanyi cya Congo, ugihara ukora kandi ukabuhora wigamba uvuga ko uzagaruka gukora ibyo wakoze n'ubundi icyo gihe mu Rwanda. Leta y'u Rwanda yashimangiye ko idateze gukuraho ingamba z'ubwirinzi budasanzwe mu gihe uyu mutwe utaranduranwe n'imizi yawo burundu.
mu gihe abaturage bo muri ako gace bemeza ko FDLR ari sekibi iteye ubwoba bya nyabyo ku buryo iramutse yinjiye mu Rwanda yamara abantu. Impamvu ya gatatu ni Jungle Welfare Expertise. Hano Special Forces z'u Rwanda zizwiho kuba mu za mbere ku isi zitozwa kurwanira mu mashyamba, akaba ariyo mpamvu Nyungwe ifatwa nk'ishuri ryabo rya buri munsi. Izi ngabo zihambaye zigomba kuririnda amasaha 24 kuri 24 ku manywa nijoro, kuko ribafatira runini mu kwitorezamo imyitozo ikaze buri munsi, kuko amashyamba ari amwe mu yakoreshwa n'ingabo z'igihugu cyane cyane mu bijyanye n'intambara zizwi nka guerrilla warfare. Kugira ngo iyi myitwarire ibe yo ku rwego rwo hejuru, izi ngabo zikora imyitozo yo kubaho mu mbeho n'imvura bya Nyungwe, zishakira ibyo kurya n'amazi, kandi zikiga guca mu nzira z'inzitane z'ibiti n'imigano nta muntu n'umwe ubitayeho, nubwo byaba ari mu ijoro ry'icuraburindi. Ubu buhanga n'ubwitange butuma Nyungwe iba ahantu hafite ubushobozi budasanzwe bwa RDF mu kurinda ubusugire bw'igihugu aho ariho hose muri iri shyamba n'imisozi miremire, ku buryo nta mwanzi n'umwe washobora guhangana nazo muri ubu bumenyi bwo mu nzitane z'amashyamba. Uretse ibyo, ubu bumenyi bwo ku rwego rwo hejuru butuma izi ngabo zigira ubushobozi bwo gukora ubutasi no kugaba ibitero bitunguranye bitazwi, bityo zikaba zishobora guhindurira ishyamba inzira ishingiye ku kurinda urusobe rw'ibinyabuzima. Buri musirikare utozwa muri ubu buryo aba afite ubushobozi bwo kugendera ku muvuduko uhambaye mu misozi ihanamye n'amakorosi ya Nyungwe. Ibi bikaba ari byo bituma u Rwanda rugira umwihariko mu bikorwa byo kubungabunga amahoro mpuzamahanga ho mu mashyamba y'imbogambizi zikomeye. Impamvu ya kane ni ukurinda ibyanya by'ubukerarugendo. Nyungwe ni isoko y'amadevize, igomba rero kugira ubwirinzi bw'100%, bituma ba mukerarugendo bumva batekanye cyane iyo batembereye hejuru ku kiraro cy'umugozi wubatswe mu kirere muri Nyungwe rwagati witwa Kanope Waka, cyangwa se bareba inyamaswa. Ibi bikaba biri mu mpamvu zikomeye zituma bakomeza kurindira ishyamba rya Nyungwe, kugira ngo barushimusi bashimute inyamaswa ibihumbi byibera muri aya mashyamba n'abantu baza kuhasura, bitazatuma amadovize y'amafaranga yinjira abura. Rero kurindira ishyamba bifasha mu kuzamura ubukerarugendo ndetse n'ubukungu bw'igihugu muri rusange, binyuze mu banyamahanga baza kuhasura ndetse n'abaturage basanzwe b'imbere mu gihugu. Si ibyo gusa, kuko ishyamba ritanga umwuka mwiza abantu bahumeka, bigateza imbere igihugu cy'u Rwanda. Uretse ibi, umutekano usesuye n'uburinzi buhamye muri iri shyamba nibyo bituma amashyirahamwe mpuzamahanga akomeza kugerera icyizere u Rwanda, bikarushaho gukurura ishoramari rikomeye n'amahoteli n'amazu y'iterambere agezweho akorera nk'imfashanyarugendo hafi y'iri shyamba. Iyo ba mukerarugendo bazi ko barinzwe neza, bamaramo iminsi myinshi bumva ubwiza bw'ibidukikije, bakodesha abayobozi b'ingenzi tour guides, bakagura n'ibikoresho by'ubugeni bikorwa n'abaturage bahaturiye. Uyu musaruro uva ku bukerarugendo uhita uzamura imibereho myiza y'abaturage babona akazi, kandi ukaba n'inkingi ikomeye leta ikoresha mu kubaka ibikorwa remezo nk'imihanda, amashuri n'amavuriro, bituma igihugu cyose gitera imbere cyihuse mu mutekano n'iterambere bidasubirwaho. Impamvu ya gatanu, gukumira rushimusi poaching, kurinda inyamaswa n'inkende n'izindi zidasanzwe kugira ngo abantu batabyungukiramo mu buryo butemewe n'amategeko, mu kwangiza cyangwa se kwica izi nyamaswa, kandi zifitiye akamaro igihugu cy'u Rwanda mu mibereho yacyo. Nyungwe ifatwa nk'ibihaha by'iterambere ku bukungu bw'u Rwanda, rero rigomba gucungirwa umutekano amanywa nijoro. Ubu burinzi bw'amanywa nijoro bukorwa binyuze mu bitero by'ingabo Rangers, banyura mu bice byose by'ishyamba bategura imitego cyangwa abagenza bashaka guhiga inyamaswa zitemewe. Gukomeza kurinda cyane bituma inyamaswa zidasanzwe nk'inkende z'umukara n'izindi zikomeza kororoka mu mutekano usesuye. Gukumira rushimusi ntibiba gusa ku nyamaswa, ahubwo binareba abangiza ibiti ntagereranywa cyangwa se abashaka gucukura amabuye y'agaciro mu buryo bwa magendu. Ibi bikorwa byose birindwa kuko iyo urusobe rw'ibinyabuzima rusenyutse, igihugu gihomba isura yacyo ku ruhando mpuzamahanga ndetse n'umusaruro w'ubukungu ukagabanuka. Niyo mpamvu leta y'u Rwanda ifatanyije n'abaturage baturiye ishyamba n'abacunga pariki bashyizeho uburyo bwo guhana amakuru ku gihe no guha abaturage umusaruro uva ku bukerarugendo. Ibi bituma buri wese aba umurinzi w'iri shyamba, kuko abazi neza ko kurinda Nyungwe ari ukurinda amizero y'ahazaza n'ubukungu bw'igihugu bukomoka ku bukerarugendo burambye. Impamvu ya gatandatu, umutekano w'imari y'amazi. Nyungwe itanga 70% by'amazi akoreshwa mu Rwanda. Kuyirinda no kurinda ubuzima bw'abanyarwanda bose mu buryo bw'umutekano w'amazi. Iri shyamba rya kimeza ni ryo soko shingiro y'imigezi ikomeye igaburira ibiyaga by'u Rwanda, n'amazi meza atemba akagera mu ngo z'abaturage, mu nganda ndetse n'akoreshwa mu buhinzi n'ubworozi hirya no hino mu gihugu. Kwirinda rero ntibiba gusa ku mpamvu za gisirikare cyangwa se z'ubukerarugendo, ahubwo ni ukubungabunga isoko y'ubuzima bwa buri munsi bw'abanyarwanda. Iyo iri shyamba ririnzwe neza, bivuze ko isuri ikomeza gusuma, amazi agakomeza gutemba kandi ari meza adakama. Ibyo bituma imirasire n'imigendekere y'ingomero z'amashanyarazi zishingiye ku mazi zikomeza gukora neza nta nkomyi. Ubu burinzi bufasha kandi kurwanya ikibazo cy'imihindagurikire y'ibihe, kuko Nyungwe ari nk'imwe mu mashyamba ya kimeza manini muri Afurika, agira uruhare rugaragara mu gukurura imvura n'izuba biringaniye mu gihugu hose.
leta y'u Rwanda izirikana ko kwangiza iri shyamba byaba ari kugunganisha umutekano w'amazi n'iyubakwa ry'ejo hazaza h'igihugu. Ariyo mpamvu mu gucunga umutekano wacyo byashyizwemo imbaraga z'ikirenga kugira ngo amazi akomeze kuboneka ari menshi kandi asukuye, bityo ubuzima n'ubukungu bw'igihugu bikomeze gutera imbere bishingiye ku mutekano w'amazi asesuye. Impamvu ya karindwi, rapid response, ugutabara vuba byihuse. Special Forces z'u Rwanda ziba ziri muri Nyungwe zifite ubushobozi bwo gutabara ahantu hose mu gihugu mu gihe gito cyane bitewe n'aho iri shyamba riherereye. Iri shyamba rya Nyungwe riherereye mu gice cy'epfo n'uburengerazuba bw'u Rwanda, bityo bikaba ihuriro ry'ahantu horoshye gutabarira. Strategic location zorohereza ingabo zihambaye kuba zahagurukira rimwe zerekeza mu bice bitandukanye by'igihugu, haba mu masegonda cyangwa se mu minota, mu gukemura ikibazo cy'umutekano cyaba cyavutse. Ubu bushobozi bufashwa n'imyitozo ikomeye bakora yo kwihuta ku muvuduko mwinshi, gukoresha ibirindiro byihishe ndetse n'ubufatanye n'ingabo zirwanira mu kirere zishobora kubatwara mu buryo bwihuse cyane. Ibi bituma Nyungwe itaba gusa ishyamba ririnzwe, ahubwo iba n'ibirindiro bikomeye by'ubwirinzi bikwirakwiza umutekano n'izitira rya rutura mu bice byose by'igihugu, bityo bikaba bishobora gukumira umwanzi aho ariho hose wagerageza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda anyuze muri iri shyamba. Tugeze ku mpamvu ya nyuma ikomeye, ni ubufatanye n'abaturage, community intelligence, uburyo ingabo zikorana n'abaturage baturiye iri shyamba kugira ngo amakuru atangirwe ku gihe. Ubu bufatanye bukomeye kandi bwa hafi hagati y'ingabo n'abaturage baturiye iri shyamba rya Nyungwe niyo nkingi ya mwamba ishimangira umutekano urambye. Abaturage bahawe n'ingabo n'inzego z'umutekano inyigisho zikumira ibyaha n'iterabwoba, ku buryo buri muturage aba ijisho rya mugenzi we n'iry'igihugu muri rusange. Iyo babonye umuntu cyangwa ikintu kidasanzwe cyangwa igishashi kiri muri iri shyamba, bahita banyarukira gutanga amakuru ku gihe mu buryo bwihuse, bigatuma ingabo zihita zikumira ikibazo kitaraba. Ibi bituma ubuhamya n'itumanaho riri hagati y'abasirikare n'abasivile biba urukuta rukomeye rw'ubwirinzi rutamenwa n'umwanzi uwo ari we wese, kuko abaturage bwabo bumva ko umutekano w'iri shyamba ari umutekano wabo n'ejo hazaza h'imiryango yabo. Uretse ibyo, ubu bufatanye bwongerwamo imbaraga n'ibikorwa by'iterambere ingabo zifashamo abaturage, nko kubakira abatishoboye, kubakorera imihanda cyangwa kubagezaho amazi meza n'imiti. Ibi bituma habaho icyizere n'urukundo bitajegajega hagati y'ingabo z'igihugu n'abaturage, bikaba n'intwari ikomeye isenya imigambi yose y'inyeshyamba n'abagizi ba nabi bagerageza gushaka ibirindiro muri aka gace. Binyuze muri iyi mikoranire ihambaye, Nyungwe ntabwo ikirenzwe n'amasasu n'ikoranabuhanga gusa, ahubwo irinzwe n'urukundo, ubwitange ndetse n'ubumwe bw'abanyarwanda bose biyemeje kurinda ubusugire n'ubwiza bw'igihugu cyabo cy'u Rwanda. Muri make iri shyamba rya Nyungwe ntabwo ari urusobe rw'ibinyabuzima gusa, ahubwo ni inkingi ikomeye y'umutekano, ubukungu n'ubusugire bw'u Rwanda. Uburinzi buhambaye, ikoranabuhanga rigezweho n'ubufatanye bw'ingabo n'abaturage nibyo bituma iri shyamba rikomeza kuba umutima uteye w'ituze n'iterambere rirambye abanyarwanda bishimira uyu munsi. In the most panoramic high-altitude forest in Africa, which is sure to offer you a world-class bird-watching experience. Ese niki kigutunguye ku burinzi bw'iri shyamba rya Nyungwe utaruzi? Gishyiraho hasi muri comment. Mwakoze kubana natwe ndetse no kudutega amatwi. Kandi niba wakunze ibyo dukora, kandi like, kandi ntibibagirwe gukora subscribe. Naho ngiye wumvaga nitwa Imfura Chris. Murakoze, naho butaha.